Amoy, dito yung lesson tayo may panggap iti you and your pastor. May sa isuna nga importante, dakkel nga ingredient, iti may sa nga church, wano biyag iti may sa a Kristiyano. Well, many of you came from a traditional church, religion. Nga, siyempre, ti padi, wano ti leader, ti church ko na tayo, awan unay, day jekas la very close nga connection na, wano panang follow up na, panang disciple kada tayo. So, umdas ti mapang ka makimisa, nagaten ka ti misa, digitay pa da dumang kat, sa dalamapan tuno na bunyagan, agkasar, kanto matay. 3 times for the rest of their life, aging nga matay kakabsat. But when you become a Baptist, idinasave ka, nabaptize ka, naging Baptist ka, makita mo nga iti pastor kat talaga nga at the discipleship program tayo, at the follow-up tayo. So, mabalin nga, DJ nga adjustment kakabsat, umay ka datay DJ nga adjustment, ket kailangan nga maawatan tayo. Apay nga, ti question, di dagat, apay nga ni pastor kat makialam, kadagiti banbanag iti panagbiag tayo. Parikot, plano, kanda dumapay. DJ ti may sang inaksungbatan, kadati nga lesson tayo kakabsat. Apay nga ti pastor, may sang sungbatak, apay nga ti pastor, kat makialam, kadagiti plano kenda dumapay nga banbanag iti panagbiag tayo. Okay? Dapat ba nga iso makialam? Adaka di biblical basis, iti pastor nga mga ramid, iti trabaho na nga kasjay, kakabsat. So let us find out from the Bible this afternoon. Hebrews chapter 13, verse 17. Irugita iti 7. Everybody, let's read verse number 7. Go. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Ilocano, lagi penyo, dagiti mangi pangulo kada kayo. Isudaan ng nangipakaammo kada kayo ti sao ti Diyos, ket ti pamatida tuladen nyo, apan panunuten nyo no anya tinagtungpalan ti panagbiagda. 17. Everybody read. 17 begin. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief. For that is unprofitable for you. Iti 17, agtulnog kayo kadagiti mangidaulo kada kayo. Ket paiturayan kayo, taigagada dagiti kararwayo. Akasla isudat ti mangidatagto, tapno aramiden da daytoy asirarag-o, ket saan asililiday. Ta daytoy ket awan ti magunggunayo. Kararag tayo. Apo Diyos, agyaman kam ti panangisalakan mo kada kami, biag ngagnanayon sagot a kapatgan, dumteng man ti patay, life is short, death is sure. But we thank you that we are certain, umay nga kadakam ti biag ngagnanayon, ket no umay man bilang ni patay, langit ti papanan ti kararwami. Ket habang adakam iti rabaw iti daga, insaad na kami iti gimong. Ta ditoy kam nga grow. Ditoy daka nga maamam mo. Ditoy may nga mapadasan ti usto nga panagserbigan ka. Tangarod sikat ng buangay ti church. You have established three institution, government, family, and the church. Kaya thank you that you have placed us in a wonderful church family where we can grow and serve you, Lord. Ta iso deta ti pagayatam ken planum ti biag mi. But iti dayti nga malem, ituloy mi nga adalan apo, ti may nga importante nga core value, iti church apo Dios. May panggep iti relasyon iti pastor kadagiti karnero, uno members. Ken kastamot ti membro, kasanuda nga trataren, kasanuda nga i-regard. Dagiti adipen mo, nga insaad mo nga mangidaulo kadakwada. Apo, lukatam ti panakaawat mi. Tapnon ti kasta, dayti nga adal apo Diyos, maawatan mi. In Jesus' name we pray. Amen. Adu, dagiti relasyon nga importante ti biag tayo. Umuna ti amin, relasyon kini apo Diyos. Vital deta. No nabaybayam deta nga relasyon, mapasamak ti spiritual life mo, awan, may depth.
Ngem no maiwanam ti relasyon mo iti Apo, agbaling ka nga natib ka na Kristiyano, vibrant, na balaygi, na bunga, ken successful akas bay sa Kristiyano. So importante dito nga relasyon. At dati relasyon tayo iti unag ti pagtaengan. Whether we like it or not, we belong to a family. So digito yung nga relasyon kakabsat, masapul na matagiban, maiwanan, parents to children, children to parents. We are bound by these relationships. We also have a relationship with our community. Ada gobyerno nga isut ayan tayo, dagay nga data abroad, no Australia ka, Australian government. So adda dilintag laws nga kailangan na surutem because when you fail to follow the law, ignorance of the law exempts no one. No simrek ka dyan no entry, kat lintag no entry ko na, hamo bali nga ibaga nga hangko ngamin ammo. Well, no very considerate, digi dyan ang tiliwging ka, well, we'll give you a chance. The second time, hangkanton nga sumsumrek ditoy. Ngem no talaga nga strong di leadership, pultahan na ka. Talaga nga agbayad ka, okay? So you are bound by the laws depending no anya nga gobyerno ayan mo, relationship. Kada kay dita dadto mga parte na, da kay ta Hawaii. Kasta magkadatay ti Pilipinas. So, di kito'y kakabsat, importante nga maawatan tayo. But basically, praise the Lord, ingkabil na tayo ti Apo, ti maysa nga nakapimpinta sa family, and that is the church family. So maawatan nyo deta ita. Kasla ti gobyerno, kasla ti pamilya, iti church, may samo ta pamilya. Ti church, may samo ta gobyerno. So dito iti at adalan tayo nga madama. Ti unag ti pagtaangan at the governance na. Ti governance ti unag ti pagtaangan as God has designed that the husband is the head of the wife. The head of the husband is Jesus. The head of Jesus is God, the Father. So, di kahit nangasawan at the flow of authority. No surutam day jay, bendisyonan ti apot pamilya. Ngem no na masurot day jay, madadaal ti pamilya. So, adda iti governance. Kastamot ti church. The church is a family, and the church is also a government. Kat ti government, nga insaad ti Biblia, wano na inalawag yan ti Biblia, ana ti government, ti church, nga imbaga ti Biblia, ana, nakaturog, digito yung dadto yun eh. Ana ti government, ti church? Theocratic government. Awan makita mo word nga theocratic yan ta Bible, ngayon makita tayo kakabsat, kadigito binasa tayo nga versikulo, kunana dito, remember them, obey them which have the rule over you. So, ti theocratic, theos means God, krate means to rule, ni Apo Diyos isut mangidaulo ti church, babaan ti insaad na nga adipon na. Deta ti theocratic form. So, very clear? Okay? Kadigiti dadu mga churches, democratic. Ti Diyos ti mangituray, babaan ti tao, the majority vote. So, the majority of the members are given the final decision and final say in all matters and issues in the church, they jay majority isut masurot. No, that is a democratic form of government. Ti Bible haan, ni Apo Diyos ti masurot, may patungpal di kita nga pagayatan ti Apo, babaan jay insaad na nga leader. Ti members, di jay kunata yung nga participatory government. All of us participate, meaning we take part. Okay? We submit. Kasi sut ko na ti Bible, obey them. Kunana ka di ti Biblia, kunana ka dikit, pastors, obey the church, kunana ka di. Dakay nga mangidaulo, dakay kong papastor, agtulnog kayo, kadigiti miyembro, ta isudat mangidaulo, kunana ka di, hamet. Ti kunana, agtulnog kayo, kadagiti mangidaulo, sino digitoy? Dagiti papastor, ket paiturayang kayo. So ti pastor, mangidaulo, mangituray, nga haan nga bukod na nga agenda. Iso nga rod nga, dinefine tayo, idi last week may panggap ti calling. Kasi baga ko natay ko, wala nga pastor, nor ti pastor, kat kastoy. Kakabsat, ti pastor, kat calling, kakabsat ti agpastor. No ipilit mo ti agpastor, nga hangkan ayaban, hangkag balegi, kakaasi mo ti church. Ngem no dayta, nga nagtakder, kat inayaban ti Apo, insaad ti Apo, agbalegi, kat mabendisyunan, iti kagimungan. So, it's a matter of calling. Nakita yun Jai? Okay, so dati Jai yung kakabsat. Nakita tayo na ya. Now, apay nga discussat dito may panggap iti you and your pastor. Kasi kastoy kakabsat. Dinggan nyo kasla ko man agluto ka, hangka di nga at the ingredients nga masapol nga ikabil mo Jai. Okay, kaslang kumano kare-kare. Depende diskartem. Tida dumagat, gumatang latan iti, ready-made. Kare-kare flavor ko na. Aya.
Ngam siya katog, luto ang kakabsat kataan. Dati, amok kalutot kare-kare kat, mangala ka te, gumatang ka ta bakery, te duwang peanut butter. No kayat mo nga medyo pag-redden, di mangala ka te, aswete. Wen, ngam kas jay native gabsat, peanut butter, sa kamang palok ng te, ipos tinuang. Wow! Nuhaan, ipos kabalyo, isukayat mo. Ipos ti baka, tsapon, pak. Tapos ikam, kas jay, paunay gan kagabsat. O, nakita? So, what makes a great church? Ado dagiti churches nga nakikita ken, I'm a pastor's kid. Now, amo yung kabsat, kada church, adati ko natin nga core value. No anya DJ kasla ko makita nyo look, listen to me very carefully. Dagiti naglabas nga presidente iti Pilipinas, adda mindset na kakabsat may panggap iti gobyerno. Kat it so happen nga deti present administration tayo ni Duterte, ti mindset na't gobyerno kakabsat, kat puksaan na iti droga. Prohibited drugs, di kiti agsyabo kung dumapay. Oo, nuhal na siguro kakabsat nag-pandemic, nakapimpintas pa siguro. Malaksit ti deta, build. Na-i-open na dete, ano te ko nada, NLEX ko nada di dyan. CC-Lexa di dyan. Okay? So, na-open na build program. Hala nag-pandemic. So, kaya na nga sa one, depende di jay mindset jay president, tikas na pagbalinan nga outcome iti may isa nga pagilian. Kastama ti church. For example, okay, tapnon, let's go straight to the point. Now, at the digitate churches, dito church tayo, tibay sa core value church tayo, cheerful giving. Detat mesa kapsat. Iso nga, no may panggap ti giving, as a pastor, I will do my duty, amwag ti sweldom, check the record, i-compare ko, no honest ka ti giving mo. At the digitate churches, awan giving na kakapsat. Basta, just give whatever you want, give voluntarily, awan rin rekordan. Handay record, dumarot na itod mo at tights, awan rin rekordan. Now, look at it. What happens to the church nga awan giving na kakabsat? Agis struggle. Ti pastor, mabuti nga mangi-preach ti giving. Ano mapasamak? Akat piman DJ biyag na ata. Ano mapasamak? Basit DJ support na. Hanakaya nga ma-provide ti needs ti family na katiko na ti Biblia, they that preach the gospel should live by the gospel. So kakaasip iman DJ pastor kundi pamilya na apay, wana taawan dito nga core value. But I'm telling you what, kas pastor, narigat nga isuro ti tao ti panangted. Manmano ti churches nga nakaadal ka na surusuro iti cheerful giving. Ngem, kita nyo met, once nga ti maysa nga church, kat nayadal ti cheerful giving, dagiti members na tineb, kat naayat da iti mangted. Naawatan da nga numangted ka saan mo nga pukaw, subtraction. No di kat numangted ka, abundance of grace, multiplication. Naawatan ti miyembro, anat mapasamak ka deta nga church. Rumang ay, biag ti members, rumang ay, pastor, bendisyon ti apo. Alistot pa nag-expand. So I must say, nga dito cheerful giving, important nga ingredient ti church. So nakita yo? Core value ti pagsasaritaan ta ita. For example, another. At the digitate churches nga awan soul winning, evangelism, can church planting emphasis. Gigimong dalata. Socialization, they enjoy the fellowship, they come together, may enjoy da kakabsat. Ngayon na mapasamag, they don't grow. Because if you don't evangelize, you will fossilize. But look at the church, nga naisuro ti miyembro ng soul winning. Naisuro nga, agitid ti gospel tracts. Naipakaawat ti church planting, at the missions program, at the missions giving. Ano mapasamag ti church? Hala nga dumakil ti attendance, o lumawa kakabsat iti expansion iti church. So I must say, soul winning, though many people may not like to learn about it, but it is a very important ingredient in the church. Nakita yon? Giving. Adut sa na makayat ka mangted, nge masapul nga maamuan, maawatan ti church because important ingredient. Soul winning, the same thing. Family. There are churches nga one emphasis na ti family. So, awan makitam nga strong nga family. Dagiti men, handa involved. Dagiti ladies, iso that mas involved. So, naman pasabak, adut chismosa. At makitam na naari, na chismis, digiti babae na sarita. Alam kad aming kakabsat.
But look at the church nga naisuro ti family-based. Dagiti men, they are challenged to get involved. So iti talaga nga mangidaulo. Makita kakabsat, very strong. Kaya you see, when there is a strong emphasis on family, pati anak sumursurot met. So di Amerika kakabsat, gapot awan ti strong preaching iti family, panang muli dagiti anak, nga habang ubing pa. So kita nyo kakabsat, hanyo ko kunang, ni pastor, permimot lat panang challenge na, panang pressure na kadatayot, panang i-raise anak. Hanyo kong kunang kakabsat, kasi no awang kasta nga preaching tayo, no awang kasta nga emphasis, nga di kita anak yo, ubing pa, itugot yung church, i-involve yo. No awan di kita nga maibagbaga ti pulpit, anat mapasamak ka digiti young people tayo kakabsat. Anat mapasamak ka digiti ubing. Makita yu DJ, point mo nohaan. We lose the essence of HBBC to the next generation. So, numampay, no daduma kasla rigatan tayo nga dinggan, kala de preaching ko do Domingo. Idi Domingo, may panggap ti time. Di ba, kunak kada kayo, hantay pagrason, di kiti anak tayo nga isot pakaladawan tayo. Hantay pagrason, di kiti anak tayo nga diti makigimong. Di kiti dadumahan da maawatan, tagidaksen da, di kiti kakabsat. It's for them, it's so hard, it's so difficult, mabigat masyado yung ganong preaching sa kanila. Pero sa totoo lang, pag wala tayong ganong preaching, anong mangyayari sa mga next generation? O, naglala daw to, di kiting ubing, awan involvement da di church, di da maayat ti ministry. But look, when the pastor will take the risk, nga uray nasakit, nadagsen, ngem ikasabana kat kunana, hanti pagrason di kiti anak ti nga maladaw tayo, hanti pagrason di kiti anak tayo nga di ti makagimong, kayat mo nga alam ti apo ta anak mo, no isot pagrason mo nga di ka makagimong. Mabaling nga nadagsen panagdingag mo, di kita kat challenge ti kayat na sawon day jay. Panangkarit king ka, gusto no saan? Panangkarit ka na tayo. So, no, adda di kito nga emphasis kakabsat, makitam di difference ti church nga the strong family emphasis na, kantay church nga awan emphasis na pulos ti family. Makitam ti gidjet na kakabsat. Oh. So, tata, with this, dati panangi compare ko, panangi differentiate ko, ma-appreciate yon nga ti church tayo at the cheerful giving emphasis tayo. May appreciate yun nga ti church at the soul-winning emphasis tayo. At the emphasis tayo ti family. Kastamot ita, deti lesson may panggap iti pastoral authority kakabsat. At dadadagiti churches nga awan iti kasto nga lesson na ti pastoral authority. Di ka ti miyembro, kaya-kayaan da ti pastor ti lagay na kasla errand boy, utus-utusan ng mga miyembro. O, dagiti naari, dagiti diakono, gaputay sudat influential, dadakkel ti maitid da iti church, ti pastor agbubuteng kasla hireling. Dete, agswel-sweldo lang, tila trabaho na agpreach, kasi ti mangi-manage, diakono, ti desisyon, majority of the congregation. Di ka ti pastor, ti trabaho na lang, mapalag-preach, isulat pa kaswelduan na, kumbaga, maswelduan lang ag-preach. Kasano man la deta nga church and kakabsat. Kaya't yung nga kastat agbalin nga church tayo, haan kakabsat. Isurot nga isurok kada kayo. Isungan nyo kung kuna nga, grabe mo ti church tayo, may isurot pastoral authority, kastoy. Ipakita king ka, no awan kastoy, ipakita king ka dagiti churches nga awan insuro ti pastora kasta kakabsat. Han na ag-grow dagiti member. So, it's a matter of core value, ingredient deto yung kakabsat. Maawatan nyo ita? Isong as members, dinggan nyo nga na imbag, kala ko makadakay dito Australia, numampay adayo kayo, distant, dito kala learning tayo. O, distant. Kat dapat maawatan nyo, praise the Lord, at the cheerful giving emphasis yun. Kat basically, all of you, nasursuro yun kakabsat, itimangted. O, tatat sumarsaro nga masursuro dapat soul winning. Of which, to God be the glory, makita kat at the soul winning yon, at the discipleship yo, agibunbunong kay di tracks, daily bread, amo yun nga aywanan dagiti new believers, o ituloy yung nga aywanan ti New West tayo dita, ni Adonis kini Joanne. So aywanan nyo ida, ikararag nyo ida. Tulungan nyo ida nga grow ti spiritual life. Kandete, bisita tayo tayo bigat, tayo tagabatak. So di kita kakabsat. No awan di kita, agat grow ti church tayo. Kastamat ita, deti lesson ti pastoral authority. Nakita yo? Ipakpakitak deti tapnon,
Hantay kung kuna nga, Gravity Church tayo, giving, soul winning, pastoral authority. Adot saan na makaawat ngamin, DJ, pa naka-overview na kakabsat. Ngam itata maawatam, kat kunam, oh, what a blessing. Kaya't kung arod, timapan iti church nga awang giving, na han nakagrow no Kristiyano ka kat natinib kat pamati, ing ti church nga awang giving na, hang ka-grow. Ing ti church nga han na strong ti pastor nga mangilid ti biyag mo, hang ka-grow. Inka iti church nga awan soul winning na hangka grow. Core value, ingredient ang ibig sabihin yan, mga kapatid. Kala pamilya, kitam ti anak na maawatan. Isurom ko na. Masapul nga no kasting oras agawid kayon. Adot reklamo na kasting. Pero isuda kung kunana. Pero digiti classmate ko, mabalin na tangum umyandat sa baling abalay. Pero digiti classmate ko, handa mat kaskasto yan. Handa maawatan pa di ubing ngam no iparealize mo nga, wanang anak ko, kitam di classmate mo handa maibalbalay, kitam ti biyag na, kitam ti pamilya na. Datayo kot sa bali. Amen? So, klaro kakabsat. Okay, so hindi nga ruden, ituloy tayo. Naadal ti iti Sunday, may panggap ti calling ti pastor, dinefine ko deta. Nga iti pastor ngagtakder, han nga basta-basta, kaputahan nga taot ng isaad ni Apo Diyos, calling ti Apo. So, kaputa inayaban iti Apo kakabsat, isut na dutukan, masapul nga rod nga, datay nga amma ko na tayo, okay? Acknowledge sentay di jay. Ni Pastor Provi, Senior Pastor mi, Pastor John isut Patriarch mi, dinutukan idati Apo nga mangidalan, mangidaulo iti biyag mi. Kat no isudat dinutukan ti Apo nga mangidaulo ti pamilya mi, mangadal kada kami, ken mangiturong iti pamati mi, masapol nga agtulnog kami. Tanusaan kam nga agtulnog kadakwada, akat kasla ti arig na nagdisobey kam kini Apo Diyos. Kasi nagdisobey kam di insaad na nga mangidaulo kada kami. Hami pinatpati, hami diningeg. O, nakita yung kakabsat. Iso nga, timot biblical basis tayo deta, kita man di verse, follow me as I follow Christ. Detat biblical basis. Surutan da kami, gaputa surusurutan mi ti Apo. Okay? Follow me as I follow Christ. Kitan tayo di nga verse. Isut biblical verse tayo deta. Iso nga, kas pastor, i-insist me the authority, be you followers of me. Ayan. Agbaling kayo nga sumursurot, followers sa Ilocano. Agbaling kayo nga sumursurot. Adalan. Okay? Agbaling kayo nga adalan kada kami, kas kada kami kini Apo Jesus. So as pastor, ti calling me, kat surutom mi ti kayat ti Apo, nga idaulo ti church, kat kas karnero ti Apo, sumurot kayo. So calling. Now, nakita tayo pa iti Sunday kakabsat, anyat mapasamak kadigijay, nga agsukir kadagiti adipon ti Apo, can mang take for granted. They bluntly rebuff and disrespectfully call the attention of the anointed or appointed servant of God. So ti Apo kakabsat iti mangdil kadakwada. Ket kas pastor mabalimi nga ikararag dayta, nga kunami Apo, agtaktakder kam lang iti biyang mo, ambasador na kami, sika iti nangibaon kada kami, ket digitoy nga inted mga idaulwam mi, ket nasukir da, at da kinapalangguat, di da kaya ti paiturong, di da kaya ti paidalan, ket Apo, agtrabaho ka sikat makaamo, mabalimi nga ikararag day jay. Ngem ti kararag mi, number 1, Apo, lawlawagam ti panunot da. Yes, kasi no, da nasukir nga, miyembro, ti kararag mi, lawlawagam jay panunot na Apo. Ma-realize na kuma, makita na. Te kunak kada kayon, kaslang, ti may satatang nga pakariknaan nyo, dito nga leadership ti pastor kat deta tithes. So nga, damagak no kaking ka, manot sweldom. So ibagam di sweldom. Kita, Cristel, kita man deta giving record na dito nga member, isubmit mo kanyak, ta review ek. So isubmit nanto kanyak, review ek, no kunam 20,000 sweldo, katit itid mo 1,000, so balikan ka. Kabsat adut utang mo iti Apo. Kaya't kung nga ikararag nga prosper na ka pa iti Apo, nge masapol nga bayadam digiti utang mo. No adda pride ta pusom hang ka pa isuro, agswang jiriknam di ngamin. Ngem no Kristiyano ka nga natineb ket amom ti Biblia, ti message ti bigat, humility. Hamo guraan jay pan nakatinggar mo. Guraam ka rod ket nagsaya at di nga mangipalagip king ka pagimbagam.
pagsaya atam, hamo nga guraan na. No dikot ko na, thank you Pastor for the reminder. Kas jay ti dapat attitude tayo. Pastor, thank you for reminding us. Talagang deta ti duty nga talaga, mangpalpalagip kada kami. Amen? Okay. Now, tatagakabsa, ti adalan tayo, God's plan on how to treat your pastor. Okay? God's plan on how to treat. Kasanot panang tratar tayo. Kasano iti panang deal tayo, panakitungo tayo, iti adipen nga insaad ni Apo Diyos, nga mangidaulo, mangiwanwan, ken mangiturong dagiti pamati tayo. God's plan on how to treat your pastor. Umuna kakabsat, intay di 1 Timothy 5:17. Dinggan nyo di kunana ti Biblia. 1 Timothy chapter 5, verse number 17. Okay? Everybody, read. Begin. Let the elders that rule will be worthy of double honor. Okay. Especially the favorite the word and doctrine. Okay. Kaman di Australia? Kada kayo dito Australia. Okay? Sino kada kayo ti first time natin maka-encounter kadeta nga bersikulo? Damom nga mabasa, mangagan deta nga verse. Honestly. Yeah. Oh, sige, ada kayo. Yeah. First time yun, aya? Okay. Basaat maminsampay. Kunana dyan, let the elders, ti pastor, ado title na ngamin, pastor, bishop, elder. Dito nga title, adda iti corresponding nga responsibility na, no duty na. No pastor kunana, mangidaulo. No elder, it symbolizes his maturity in the faith. More matured than you. Kahit nga sawan, adakin kwa na ti kinatakneng ti pamati, nga elder, di ka sika younger in faith, nataktak ng isunat pamati, iso nga i-guide na ka iti pamati, kasi adakin kwa na di kinatakneng elder. Not necessarily nga elder by age. Diya ka mo sino ka, dakit ininaunang umsiyak, di da Australia, one. I'm 36 years old. Manong taon nyo, Brother Adonis, manong to, agpadata? Same? Oh, agkatagayam. Okay, kabats tagayam, Brad. The rest of you, you are younger than me. Ngem, haan nga, kasi kunayo kat, ubing ngamin ni Pastor, haan nga DJ kakabsat. Ngem, DJ kinataknang iti pamati, kinataknang iti na espirituan nga area ti pagsasaritaan. Kat gaputa isot dinutukan ti Apo, isot ada maturity na, isot mangisurity sa uti Apo. Now, kung ano ti Bible, let the elders that rule well. Idaulwan na ka nga naimbag. Kat adu deta nga isyo, kasanot pa nang idaulo iti pastor king ka, kasi panang idaulo meaning to say, leader nga surutem. Rule well, be counted worthy. Ibilang mo kung ano ti Biblia. Okay? Ibilang mo, dagitak di Ilocano, mangituraan na imbag, maibilang dakuma, ang maikari, iti dakela dayaw, worthy of double honor. Especially they who labor in the word. Dagiti mangisurusuro ti sa uti Apo, ken mangyad adal, dagiti surusuro doktrina, mangyad adal iti sa uti Apo. Now, di mo na nga dapat makita yun dito kakabsat, as a Christian, padasam iti pastor nga hanamayadal nga naimbag king kadagiti surusuro ti Biblia, kasanot pa nag-grow nga Kristiyano. Hangka ag-grow. Di ko nakita yung kakabsat, kala dati church tayo, no awan pa nang isuro cheerful giving, kasano nga rumang ay ka, a Kristiyano, parabor ken financially. But praise the Lord, dito church tayo, di ba? Dito pa nakaisuro cheerful giving. Idi una na, kunawad ni Brother Michael, kala, jak kaya nga ito tithes, pastor. Hanamat kit di nga against the tithes, ngayon hanapela kaya, then, siyempre, ado nga challenge, kararag. So as pastor, I taught him, I challenged him, I encouraged him. Eventually, badasek mamet, improve na ti Apo. Kaitatan, agsakit siguro trick na nanuhan na may tithes na. Brother, amen? Kasi naipalasag mo na tataan at makitam, jibiyag mo, awan ked jerik na mga dumawat ti parabor ti Apo, kasi amo mga surusurutom, DJ kunana. So amin di kita, resulta ti panangyadal iti pastor.
Resulta ti panangisuro. Panangikasaba, iti pastor, iti sauna. You see that? So they labor in the word and doctrine. So anak ko na dito, give him double honor. Deta kay nasaunta pa ng padayaw, double honor ko ng panang raem. No raemem, dagiti politiko kakabsat, mas pay nga raemem, jay pastor. Kasi, Pera de los Buenos, jay politiko, asit gan na ka no umay te eleksyon, di mo makikita no nakatugawan. You know? But the pastor will continue to teach and preach to you. The word of God will pray for you, pray with you. Tapnon ti kasta, dumakil ka iti pamati, ket ti biyag mo, bendisyonan parang ayon iti apo. So, give him double honor. Kunam ti apo, kahit nangasawon, ti double honor. Do not make him God. The pastor is not God. But God wants to see that you regard highly the men that He has appointed to guide your faith. Kaya ti apo nga makita nga amum nga padayawan ken trataren DJ adipen na nga insaad na nga mangisuro ti pamati, mangiturong, mangipalagip dagiti nagkurangan, ket tapnon bendisyonan na ka iti apo. Amen? Okay. Number 1, these are some practical ways to give double honor to your pastor. How? Number 1, if there is an occasion in your home, okay? Birthday, morning, the first person to invite none other than your pastor. Kasangay ka kuma. Pastor, siyempre, changes kami nga napasamak, gapo ka dito pandemic. Ngamti kayat nga asawan kakabsat, kadigito'y celebrations iti biyag mo, when disappointments iti biyag mo, do not hesitate nga i-inform mo, when ipakaamum kini pastor, gapo ta isuna ket adipon ti apo, that is how you will honor him. Okay? Awisem isuna. Number 2, one of the first persons that should know your plans in life. Deta man ket engagement. Ket praise God, nasurusuron ni Dexter kini Gretchen. I pray nga da kayo nga da mga yang professional masurusuro yu deta. Nga digiti plano yo, wano pagbaliwan ti plano yo, ipakaamuyo ken pastor. That is how you honor your pastor. Kasi pastor nga rod, isut mangikararag ken ka, isut mang-guide king ka, mang-advise king ka, di pa kaamo ma. Recently, idi mangrugrugi ni Architect Romel kini Gani, awan da ba dita kwa, Barangay 7? At the plano da nga mangrugi iti construction business, construction firm. So they need to secure a license. Kat imuna nga imbagada kada kami before they move. Siyempre nag-research da nga imunan, kinita that pros and cons, ins and outs, because as pastor, they also need to inform us, di ba? Siyempre, damagamit tumot lang. So, they came to us, ket impakamuda, DJ Golda, mangrugi kam kumat construction firm pastor, kastoy. So, amen. Kung namin kini Pastor June, go ahead, nagpintas deta. Pastor June was very positive about it. Nang isuna pa'y digiti advice kan guidance. Masapo na kastoy. So, to cut the story short, nakasecure dati lisensya. The first person they inform nga da lisensyadan, pastor, nag-message da si God. At kunada, pastor, we want you to know, kasi sikat may nga imuna nga nangikarkararag kada kami. Kat we want you to know nga, ada lisensya amin, praise the Lord. Di-inform kami. Nakalisensya na, in-inform kami. Ngayon, maya-maya, agaramid dati kwa, dati calling card. Flyers. Before they start to distribute, before they even start to post on Facebook. Kita, palagay ko hindi pa nag-post yan sa Facebook. Bago pa mag-post ang Facebook, impakita da, pastor, dito iti plano mi nga design ti calling card mi. Dito iti plano mi nga design, dito flyers mi. We are open for your
advice and guidance. Open kami no anya ti, ibagam kada kami. So ini kanak ti opsyon. Kat kunak ipakitak tumot kan Pastor John. O, kat impan da ijay. Aday, napintas DJ, DJ Inkabil da nga flyer da ijay. Kure katakitan tayo. Okay? Amoyo, dito iti may isa nga, as pastor, I want you young professionals to learn in the early stage of your career life. Pagbalinan nyo nga partner yu ti pastor, iti career life yo. That's how you honor him. You regard him as pastor. Ti pastor, hamad lang nga dadjeng agtakder ngag-preach, no dikat isunat mang tulong nga insaad, ti apo nga mang-guide king ka in all matters. So nga, dadje sa lutsut itay nga, apay ni pastor, dapat amin na plano, maamuan na. Dapat ba unuhaan? Dapat kasi ni Apo Diyos, kayat nang ipakaawat ti pagayatan na king ka, kat ti adipon na isutin saad na nga mangtulong king ka, nga mangi-guide iti pagayatan na. O, kunana na, kadjente construction, kunana. O, we build with integrity and honesty. Our reputation is built on solid ground. We are a Christian contractor, to God be the glory. Ni Pastor John tinangisuro kadakwada deta kakabsat. Oh. At ako na ni Pastor John kitam ni Engineer Blandino, very honest. Talaga nga nalintag latati kayat na. Ibaga Kristyano kagat. Truth kita nyo, through the testimony of Engineer Blandino, nagado kakabsat iti mablesan ti testimony ni Engineer Blandino. Very honest nga engineer. Oh, so in text na dito eh. So kunak, okay, danto ti suggestion nga ipakita kada kay dita. You see? So the first person that should know your plans in life, engagement plans for wedding, course in college to take up, is your pastor. No na-promote ka, ipakam kan pastor. Pastor, good news, to God be the glory. Thank you, dagiti mensahe yo. Thank you, dagiti prayers yo. Kan amin, na-promote akong pastor. Kasam ta, ay na-promote ka na pala. Kailan pa? Di mo pastor, 2 years di ka mo di bagbaga. So, di gito'y kakabsat, hanyo tagidaksen, isursurok kada kayo, no kasanot usto nga pa ng honor iti pastor. That's a practical way of honoring your pastor. Amen. O, aggayim kay gayam man, ako man lat amot pastor. Nabayag gayam nga, giparparipirip king kan, di ka mo't laibaga ti pastor. Hello? Amen. O, nagsina kay pay gayam man, di pa inamamon ni pastor nga naggayim kay gayam. So that's not proper for a member. Nga digiti decisions mo di pa nagbiag. Because look, in your matter of decisions in life, it will always affect your spiritual life. Panag-asawa, o hamuin raman ti pastor mo, hang ka nagpa-advise, awan blessing na, uno, han ka nagpaidalan, nag-asawa ka, ano't mapasamak ti pamilya. Ti umunan to kakabsat nga madadagsanan, malaksit tinagannak mo, siyak nga pastor. Kasi madagsanan to, jeriknak, di ka makikita at church, di ka maka-involve, adot makailapod, adot makaigapo, adot rason nga glamiis ka, madagsanan to, di pusok nga pastor. Samantalang no, di ununa na pelang, nagsarsarita tayo, nagtugaw tayo, nagkararag tayo, kat kunang pastor, bigbigan ka nga adipon iti apo, sikat insaad ti apo, kat idalan na kami, di kiti nga desisyon, di kito'y tinakita mi, kat ikanakam kadit guidance, wisdom, ikararag na kami man pastor. Kasjay ti panang honor ti pastor. Naawatan yon? Oh, na-promote. Get an increase. Pastor, praise the Lord, I want to inform you. Oh, praise the Lord. Amoyo, barbaro, deti gimong tayo ti Australia, ngem, pakita man ulit. No, agtultuloy kay kadigiti nga adal kakabsat, hana adayo nga parang ayan na kay amin iti apo. Oh, tinaminsan ko na ni Michael, permit ragsak na. Dedi exam mo, malagip mo Michael. Okay? Permi, pakararag na, pastor, pray for me, ag-examak. Oh, kasta. Di ko kakabsat, nakapasa. Oh, hanapay amo ni, bakit na? Tsakti mo na nga tinawagan nan. Pastor, ko na jakmas baalan ti riknak ti ragsak ko, sikat umuna nga nalagip ko nga pangibagaan deti nga good news. Nakapasaak ti exam. Kasjay kakabsat. Oh, da kayo nga yung professionals nga dati, maawatan nyo dati bagbagak. That's how you honor your pastor. You see,
Oh, hanga dete, awan pulos ti hamo nga iraman iti pastor. Iraman mo isuna because isut ba isa nga nambero na masaknan, mangikararag, ken mangiguide, ken umuna nga makipagselebrar, makipagragsak. Kadagiti bendisyon, ken balay nga itden iti apo ken ka. Oh, none other than your pastor. You see that? So, deta kabsat, that is how you give double, that's how you treat your pastor. Number 3, may katlo, remember him in his birthday. Una yung kakabsat. Ang nalaka nga i-emphasize ko dito, it's a part of the outline. Hanga gaputa birthday ka dito, umay nga lawas kakabsat. Ngem, not that I desire a gift. God knows my heart. Insuro ni Pastor John, impagunam-gunam na kada kami nga adipon ti Apo. Haan nga DJ panagagom kakabsat. Haan nga dete, kasla kamkamat kami ti sagot mo no regalo. Tati Apo, hanga da kayot mang provide. Ni Apo, Diyos ti mang provide kada kami. Amo ti Apo needs me. Amo ti Apo, dagiti desires me. Amo ti Apo, dagiti kasla once iti biyag me. Kat isut makaambo, isut nangayab kada kami, isut bang provide kada gito'y kakabsat. So hang kami agkamat kada kita, sumurot kam lang ti pagayatan iti Apo, makaamon to ti Apo. Ang uray adda dayta kakabsat, given data, no di kay mo't na isuro nga miyembro, agat di yung makita nga da kay gayam ti instrumento ti Apo nga sagiden na, nga mang provide, dagiti needs, desires, or even wants of the pastor. So remember him in his birthday. What do? Greet him. Amen. Give him gift that will be a help in his ministry. Dahil natin napintas, ikam isunat ti sagot, nga namnamaeb nga daytoy nga sagot, ket makatulong iti panag-ministry na, ti personal life na, and even to his family. Not only on his birthday, halaan nga lagi pang isuna gaputa birthday na, but every day. Nagsaya at deti ko na deti may sa akabsat. Nakamuno masapulak deto. I will close here. Okay? Uri kata basaag deto. Kasi hangko birthday ng nagmayat tinapanunot na kakabsat. Kuna na. Okay? Pastor, good morning po. Balak ko pong amin ti mangala iti running or walking shoes. Ket iya lang ka kumamit, iti bagim pastor. Tadamet usarem no kwano agbiyahe ka ti mission trip. Uray sino nga pastor agat makaisam rik na Edward. Amen. Oh, di ba? Di ka makaisam tariknam? Makaisam jiriknam kaputa, wow, nagsaya atin. Sa bali ti makaawat ti gip eh. Ngem ti adada nga pakaragsakat, di na suru-suru dahil ti nga kapsat. Nga kunana, gumatangak iti sapatos. Kat hana sinsinan kasi deti kayat na nga itod kanya kakabsat kat deti medyo dabasit kalidad na. Kat gumatang ti sapatos kat kunana, iyalak mamut ni pastor, iramanak. Hangko birthday, ngem gaputa bigbigan na adipon iti Apo, nasuro-suro na eh, naipasagupsup king kuanan. Deti how to properly treat the man of God. Okay? Number 4, when you introduce your pastor to some big shots, di kita nangangato, deti may isang kabsat, the name of your pastor should be mentioned first before anybody else. Oh. So kunam king kuana, boss, I want you to meet my pastor. Hanga, pastor, I want you to meet my boss. Baliktad. Kasi no kunam, pastor, this is my boss. Kala deti nangat-ngato pa di boss mo. Haana, dapat ko na, boss, this is my pastor. Introduce him well. That is how you give him double honor. Oh, nakita yung kakabsat? Usto nga pa ng tratar iti adipon iti Apo. Ituloy tayo tumaminsan kakabsat. Napintas unay dahil nga adal. Tapno iti kas membro, amu tayo nga trataran iti adipon na, and the Lord will be pleased, He'll be honored because we obey His word, and the Lord will bless our life. Amoyo, in the Word of God, makita me, if you take care of the man of God, God will take care of you. No amom nga trataran kan aywanan iti adipon na ti Apo aywanan na gantumit.